Hey guys, welcome back to my channel KHASI FF Information. Te minta kalau ada sunlock live watching te ngili ya auto redeem code te minta ngan pen EP kum no ban use redeem code ban kum kenang bangin ya gitu getiar bangin ya keto token te klaim de pen slam show tunggu pe video. Te perlok mentang ini page kum no ban redeem ban le to redeem code te shwa bangin le kata ngakar par pi ba pin like but subscribe ikene ke channel da press ru bell icon khna andang la upload ki video kan poi ke notification shapi ban sngobha se perlok subscribe ban support lam share ke perlok jong pi nomar pe la kan ne men ngai la ban snai ki video khna ba pin yo redeem code but andang la de redeem ngin yo ne token te daun itu kan ngila ban exchange kini ki tiar gen te sampai hado ban kut jong kini ki video kenang ba pintip kumno ban redeem leda pintip ban kumno ban redeem ru ngan pen i manga hang ne kumno ban redeem yo ne code ban ngan ai code kumba nga redeem ngan pen i code ban ngan sabu ru description leda pimla ban bot na ke videos sa copy na description te tong ini page kumno ban redeem yo ne code let shwa na ka Google select na Google jong phi bat sa type freefire redemption site sa type kumne bat sa search anda la search kan mi kumne le rakam long ru sa try arsen la sen te kan long bet ne redeem page ngala yo congratulations te okay yang to bat sa back te tongan pet ngala yo ni lada phim yo ru wat nam comment be re namar kimla ban sen maria redeem maria sen ya kitia ya token shapi lada phi redeem menta phila ban yo hadu la shay man step ne kumtok khandash pho je man step te lada phi redeem la shay man step ru wat nam bisa than bat saab kumto hadu janmet la saab je kin sesen ya redeem sesen ya token shapi pai ngaru ngam pat yo ra ya to token handai la shai min step kin sa ai token te ngin yo ban exchange ya uta token ngin yo exchange tier lada phim padio anda phila de redeem ru wat nam ye pisalang athan bad da am lada phi redeem kumbang along lada phi redeem man step sa adu kumto janmet la sa je janmet kin sa sen bet ye u ne token shapi bad sa redeem bad lada ki I redeem la shada uweru ngan sa abyang ki video shapi ngan sa pentip shapi te tangkne video vlog KHUBLEI SHIBUN tata bye bye see you next video.